Sinigale dawaan kiyya kun sinigale nama guddichoo ilafa Shek wallahi nuudii sisiyyuun galle nuudii sisiyyuun galle maal jechuudha jenna kayoo jannata rabbi illee dubbattu gammachuun qabne fuulli kan jannata beektan jannata sinigale ufii jannata dubbata ofii lola gammachuun qaba kayoo azaaba illee dubbattu naasuun qabne azaaban beetanii bira azaaban beetanii ufii waan azaaba dubbata dhaga'itaa jedhee. Can you speak English? Yes. Can you speak Arabic? No. Ilaalati. Eessadha yeroo Arabic faa kaduute ka yeroo Ingiliff faa alaayibita. Why so? Quraana qaraata namni kenna Faatihaa keessaa wanni inni beeku maal beektan? Wala daalliin Amin. Nama lamatu lukku ዶሮ ለማሸጥ ይዞ ገበያ ሄዳል። ሁለት ጓደኛሞች ናቸው። አንደኛው በጣም ቅልጥ ያለ ምን እንበለው ቅልጥ ያለ ነው አማርኛ ማከናን ቅልጥ ያለ ብልጥ ነው። አንደኛ ደግሞ መጨረሻ ቶፕ የነካ ደግሞ ወይም ደግሞ ጆኮ የመታ ሞኝ ነው። ዶሮ እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው። ነብይ ኢሳ ያካባሪያ ናቸው ማለት ነው። ወደዛ ድንይ Ustaaz Abdurrahman Xaalibuu Ridallaa TV Nurul Hudaa hoogganaa TV Nurul Hudaa reefu jedhan isaanii dubbiin jabaadha dheerallee akka jedhillee isaantu beekaa ammoo waan amma haasofne kana hundaa'u gama goolabbii nuu fidan jennee kajeellaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah shallallahu ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Then Allah Mr. Most merciful, present gratitude be to Allah, the cherisher and the sinner of the world. Peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his family and his companions and those rightly follow them. We pray to Allah, the exalted, to keep us on the right path which has guided us. I welcome all of you for the second time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Tanalle beekatu man keessa buuse Ingilifa isaa fitina kanaan hin jenne. Hedduun nama baratee akaadaamii qabaatu wajjin namni yoo akaadaamii baratee jedhe diiniin kaddamu jechaan sammuu isaa keessatti wanni akkasiisu waan jiru nuti akaadaamiin kennallee beekumsi kennallee humni kennallee qabeenyi kennallee maaliif ta'uu qaba? Islaamummaaf ta'uu qaba. Kan akka irraa hubattaniif dhaamsarraa isinirraa barbaadeeti inshallah. Amma haasawa hayyoota ulamaa'ii kenna gurguddaa haasofni illee irraa bareedu afutti guddaa wanni haasawullee hin jiru. Ayya inshallah. Wanni haasawa sila ulamaa'ii kenna kan irraa bareedu irraa itti dabalullee hin jiru. Dhaamsa gaggabaabaa qofa inshallah. Jechuma isaanii tana manaalbaat basaayiinsi qaanqa. Maaliif jennaan waan ulamaa'iin haasawu namni saayinsii kanaan tumamee sammuun isaa qilqilii saayinsii tana qabdu yoo saayinsiin kaalkuleeshiniidhaanii lafa kaa'anii dafeetiin siddammariin isaa riizaaltiin yookaan bu'aan isaa galuu danda'a waan taateef gabaabsee isin hima inshallah akkasii akka naa hubatan jechuu barbaadeeti. Waa'ee islaamummaa irraa nuuf himamee jira. Waan garaa nama nyaatu yeroo ammaan tana ilmi namaa addunyaa tanarra jiru total population of the world in the 21st century kana nama meeqa addunyaa tanarra ka jiru lubbuudhaan meeqa jira? More than 8.2 billion. Biliyeena 8.2 jira ilmi namaa achi ol kun daataa yeroo dheeraati. Kan lubbuun yeroo ammaan tanaa dachee socho'aa jiru meeqa? Biliyeena 8 ol. Biliyeena 8 ol. Waan garaa nama nyaatu waan nama gammachiisu ammoo ummata biliyeena 8 dachii duniyaa irra deemu irraa warri amantii hordofu irratti ragaa dhiyeeffatuu danda'u muslima malee hin argamnellee hin argamullee. Allahu Akbar. There is no a single man in the face of the earth except the Muslim. There is no a single man in the face of the earth except the Muslim who can provide you a single tangible evidence for his religion has been sent to him from God. Ka Islam wucci ka Islamina wucci marraja lo ሃይማኖትን የለም ka Muslim wucci marraja ማቅረብ የሚችለው ከ8.2 ቢሊዮን ሰው ውስጥም አሁንም አልተገኘም ወደፊትም አይገኝም። kana afu dire tana rabbitu nu kenne yero amantanale amanti kuma kudani oli jira more than 10,000 amanti islamumma qabdul islam amanti raga qabdul islamumma qofa hawasni raga qabdul enu qofa muslima qofa jechu. The religion which we provide a tangible evidence is Islam. The society or the people who can provide a tangible evidence is only Muslim.
መረጃ ማቅረብ የሚችልም በዓለም ላይ ካለው ከ8.2 ቢሊዮን ውስጥ ሙስሊም ብቻ ነው። መረጃ ያላት ሃይማኖትም እስልምና ብቻ ነው። ከናም አርጉራ ፍሩቅ ማሄድ አያስፈልግም። go to anybody Mr. X Mr. Y ብለህ I am Muslim እኔ ሙስሊማ አመንቲን إسلامما تانا ربي إرنا أومي أكم علماء كنا جدا سورة صدما آيات صدما فطرة الله التي فطر الناس عليها. This is the religion in which all the human beings starting from our father addaa نبي آدم الرجال كبير إرتو مامي إرت ربنا أومي سنجد إلى كنو مرة جالي يتفكر كبادة إيمانوتو إسلامنا الله ورضيت لكم الإسلام إسلامنا ورجال الله I have chosen Islam to be your religion إسلامنا ورجال الله بلو نجرن الله أنت ما نجرن جريمة challenging question but I'm ፈታኝ ጥያቄ ፈጎለ ደምቷል ነም ያወለዱ እንታወቅ ዳም እንታወቅ እኔ አባን ሙስሊማት ይማል ያዲ ሆመ በረቂ ደግ ሲያበሩ ጥሩ መረጃ አለ እንደገተን that's all ሀገና ቢል ማለት ሀገሶ ወልብራ ኩቱ ደንደ ተበሪ a challenging question አለሚን ፈታኝ የሆነች ጥያቄ ብትኖር አንድና አንድ ነው በቂ ነው እኔ ሙስሊማ እስላሙን ማረብና ፍል በሶስተኛው ሱራ 85 ሱራ ገረገራ አምስተኛው ሱራ አያት ሰለፋ በ30ኛው ሱራ ከነኛ አያት ገሮች ገድጉሪቱ ማን አኒ ኩዳን ሲፊዱ ዲደማ ሶዶማ ሲ ሜአት ማቃን ከን ከማል አመንቲን ከማል ካን ረጋም ማል እንደዚህ ስለሆነ ስለዚህ ሲጀራው አባው ስለዚህ ዋይ ማታ ዱሬ ስለዚህ ከናቦሩ በዲና ናሶ እና መስነት እንዱባዱ ፋሩን ከረቢ ከናቲ this is Mr. Y this is Mr. Z this is therefore this philosophy ማለት is not a religion kana philosophy na ሃይማኖት ምንድነው የሚለው ኢንሻአላህ ትንታኔ በዲና ሙሪዮ ረቢን ከነ ፈደ እራይስንቱ kana ረቢ እስላሙ ማበረድኑ ከነ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወኒ ገራና ማኛት surprising thing ወኒ ገራና ማኛት ማለት ከተበይተን አፋን ሲገላም ናማላማቱ ልኩ ዶሮ ለማሻጥ ይዞ ገበያ ሄዳል ሁለት ጓደኛሞች ናቸው አንደኛው በጣም ቅልጥ ያለ ምን እንበለው ቅልጥ ያለ ነኝ አማርኛ ማከናን ቅልጥ ያለ ብልጥ ነው አንደኛ ደግሞ መጨረሻ ቶፕ የነካ ደግሞ ወይም ደግሞ ጆኮ የመታ ሞኝ ኩንጎ ዋይራቦዳቲ ኩንጮሌ ራቦዳት አንደኛው በጣም ብልጥ አንደኛው በጣም ሞኝ ሁለቱም ዶሮ ይዛሉ ገጠራማ አካባቢ ነው የሚኖሩት ወደ ከተማ ሊያመጡ ነው አንጠልጥሎ ነው የሚሄዱት አካን አርኪሰኒ ደም ኦሶማር ኪሰኒ ደም አጅራን የብልጡ ሰውዬ ዶሮ እንትን ኦዶመኒ አርጉፋ ደሙን ያርገፈገፈ እንደዚህ ይዞ ስሮጥ ሞት ከገዋ ኩን ያ ረቢ ቀለበና ጅርታ የዚህ የብልጡ ሰውዬ ዶሮ ሞተች እኔ ብቻዬን ማንንም ሰው ከኔ ጋር ሳይወዳደር በፈለኩት ዋጋ እሸጣለሁ ጀለ ሞኝ እንፈልግ ጀለ እኔ እንዳንተ አይነት ሞኝ አይደለም ጀለ እኔ ብልጥ ነኝ እኔ ቆቀሩት ይላል የሞተ ዶሮ አጠል ልኩም ዱአ ቀበተው ታያለ ዋን አንተ ለጎደን ገበያ ያደረገ እሺ ታሳየኛለህ ለቷን አንፋናት ብልጥ ሲነኝ ነብረ ገበያ ደረሰና የተዘጋጀ ዶሮ ሊፋት የማይፈልግ ብረት ድስት ውስጥ ይካቶ ከዛም ብቻ ወጥቶ ለባል ብቻ ማስጣት ከልጆች ጋር ማካፈል ማብላት ብቻ የሚፈልግ ሊፋት የማይፈልግ ዶሮ ጀናንማ ይሄን አይደለም እንደምንፈልገው ጀቴ ተከስንቱ ነው ይሄው ጀቴቱማ ጉረ ኩና ማማ ጉረ በታኒ ልኩ ነምን ቢዱጅራ ልኩ ነምን ቢዱጅራ ልኩ ማታ ደማ ካሉኩቱ ዱይ እንሆ እኒ ጅራ ካሉኩቱ ጅራ እንሆ ዱአ እስላሙ ማማሊ ድርቱማ ጅርቱም አናፈቲ አከስመጣን ሰሪት ዲፋል እየተከተልና ያለው ሃይማኖት ህዋ የሆነ ሃይማኖት እኛ ግን ደረታችን አምቢ ዋን እንጀራ ቀባተ ኦነዳት ኑት እስላሙ ማባለቱ ቀበነት ዋት ሲጉታረ ካፌ አይወጣ ተራቱ ይገባችሁ ሰውየው ዶሮ ሞቶበታል ግን ሰውየው ህይወት አለ ማሳመን ይችላል ማናገር ይችላል ማለፍለፍ ይችላል ያኛው ደግሞ ዶሮ አለ ግን ማናገር ይችላል ዶሮ እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ነብይ ኢሳ ያታባሪያ ናቸው ማለችው ወደዛት ምን ኮን ነብይ ኢሳ ምን መረጃ ሳይኖር ይወድ ነብይ ኢሳ ዞር ባልባክ ጀለ ጀላ ተከለ ደይሰ ምን what makes you to feel ማንቱ ስለዚህ እስላሙ ማና ተቀብዱ ጅራ ማዱአታት አመንቲኑ ቀብዱ ማለት ጅራ ነው ማዋ ከምታ አትመረብ ቤፍታ رب البنوت يحاول آمين نمويت ما جل رجيسني is one of either from Christian or Jewish يهودا ويم نصارى إن ذي مسلمون نصابراك أتنانا بتأم يأكل مستو واي ما مسلم كنا بيجا بيتن لاني فارون كربيتي كقرآن بوسه أمة الإسلام حريت بوسه إيش نقوله مسجانا لقيتها إقبال سويا يهودا ويم نصارى كولت توان
ግን የሙስሊሚን ማንነት አጥንተዋል ምን አለ ምስጋና ለጌታ ይሁን ቁርአን ያወረደው ለሙስሊሞች ግን ውጅንብሩን ያወረደው እንዴ ናማዲ በከሳ ሸንታሚ ቁርአን አንበይኩ ጀ ቢስሚላሂር ሰልማን እንደው መማ ከጀተሙ ይናገራል አማርኛ ይችላል እንግሊዘኛ የሽሮን እንግሊዘኛ ጨምር ቀንስ አምጣ አማርኛ ከና አማርኛ ወርላላ ፍንፍኔ ከለ ነምን ደሜ ነምን ገለንጀራ ሲንከስ ሁላችንም እንችላለን አምጣ አማርኛ ይችላል እሺ ፋቲያውን ሞክራለሁ ጀ ሞክራለሁ አማርኛ ትችላለህ ቁርአንን ትወክላለህ እንግሊዘኛ can you speak english yes can you speak arabic no ይላል እሰረ ተራ አረቢክ ፋ ከዱተ ከይሮ እንግሊዝ ፋ አላይ ቢታት why so ቁርአን ቀራታ ለምን ከነ ፋቲያ ከሰውን እንበክማል ባይተን ወላዳል አሚን ፋቲሃ ጉባ ኢራሃ ገዳ ከናቲ ዋልን ቀራል የሰበ ከኒ ባይተን አሚን ረጎበ አሚን በከማለ ፋቲሃ ከሰውን ቢር ፋሩን ከረቢቲ ከቁርአን አቡዘ ኡመተ እስላማን ኩሪቲ ቡዘ ከመጀና ይበከሳ ሸንተምኒ ማን ይል ቁርአንን ቤኩ ከቁርአን ቤኩለ ሂከም ቤኩ ጀ ሸንተማ ከሳ ወዳ ካን ድደም ሸን ማለን ቤኩ ሂከም ቤት ታሂካ ቤቱለ ሁጂት እንጂርቱ ጀ hadith means that each and every Muslim read the Quran understand it put it in practice the rule and the regulation of the world become the Quran also Muslim marti Quran dubis also ko dubis marti hubati also ko hubati marti hujje jire sila serri for the developing country or developing country biya guddate khadi ka guddata jirtulla sera biras rahim barbachi su Quran rabbi ad-dunya tanani ka hajre mali male wara Quran qabatetu hinjire male Allahu akbar tunwan Allahu akbar illa qabdu miti sila de gajati hadat isinigale dubbi isinigale Shek hawai to akakiya dawa gode sinigale dawan kiya kun sinigale na mangudi choy lawa Shek wallahi nudi sisi yungalle nudi sisi yungalle maje chora janna kayo jannat rabbi le dubatu gam chungam le fuli jannat betan jannat sinigale ufi jannat dubata filo gam chungam kayo azab le dubatu nasum gam le azab betani bere azab betani ufi bara azab dubata agai tajere kawan jannat rabbi dubbate gamachun qab kawan adab rabbi dubbate nasun qamne ka iman jazara njirre wan singalle no gabata sheka keda si yungalle dem jere wanna gari wanna ngalle sinittu imaja oso qur'an ni hadith bin zat min albat muslim bamulu qur'anin biyanabal ያነበበው ሙስሊም ቁርአንን ቢረዳል የተረዳው ሙስሊም ቁርአንን ወደ ተግባር ቢቀይር የዓለማቱ ህግ ቁርአን በሆነ ነበር ላደጉት ለሚያድጉት በማደግ ላይ ያሉ ተግባሮችን በሙሉ ቁርአን ብቻ በሆነ ነበር ምን ዋጋ አለው ግን ሙስሊም ማቃም እስላሙ ባቲ እንጅራቶ ካርቱ ማግዚ ጋቴ ቱማን አከኑ ማንጅራቶ ታ እንደ አላህ ያሳምረን አሚን ይራ አሚን ነምቲ ቾይቱ ረዳት ቀጠረና ረዳት ቀጠረተ ቤተን አንተ ገና መኪና ልክ እሱ እንደገባ እስ ረዳት ወረድና ጎማውን ቼክ አድርጎና ነኝ ምስኪና ስለ ጎማ ነገር አላቀም ሹፌሪ 1 2 3 4 አራቱን ጎማ አለ አራት ጎማ ባቲ ይፋና ጎማ ላከይ ሲንጀለ ማለት ገና የተነፈሰውና ያልተነፈሰው يو أكنما أسنتي سمعت توال أندي شيء سوى توال كتر فسوي نوبك نوبك خالو قوما هيو خالو قوما نا يتنفسوا ما نمي أكو ربي يحفظنا نتيهاجو آمين آمين ربي يحفظنا نتيهاجو تاريخ سريوش الله يدرك نما سينا دلك ربنا هداش إسلامنا ترتب لعالم من الناس تقابل سوى الله يدرك الدنيا أمبر our aim is to propagate this and this for the world makasih nih sini kalau sini enggak ini apa coba our aim is to propagate this and this for the world let we say our aim is to propagate the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the world adhayu lete whether you are a governmental worker whether you are a doctor whether you are a professor whether you are a teacher whether you are a merchant whether you are what you have to say that our aim is to propagate the Quran and the Sunnah የምንኖረው ለምንድን ነው የምትኖረው ጀራዲ ለሆዴ ነው እንግዲህ ነው ማፍትራታ ለምንድን ነው የምትኖረው ለሆዴ ለማብላቱ why for eating የምንኖረው እስልምና ለዓለም ለማስተጋባት ነው እስቲ ኢንሻአላህ ተቀደን ኢንሻአላህ ማይ ኢንሻአላህ አልহামዱሊላህ ሂደነ ረቢ ዲን እስላም ኑከነ መቀዲን ዳበህ ማራተ ኑ እስልምናህ كنيتين الرهان فلاتين أكدين أمن سلبنا
الحمد لله هدنه ربي ديني سهانو كنه ميك الدين تبه فكته نعسر منها برنه كني تنرها فنتين أكدين نمنه سلبنه الحمد لله هدنه ربي ديني سهانو كنه ميك الدين تبه دكاته نعسر منها كني تنرها فنتين أكدين نمني سلبنا السلام عليكم ورحمة الله